netko vam da jabuku. I ti kažeš, jabuka. To je tipično ono što ljudi rade. Mi stvarima damo ime i onda se pravimo ko da ih poznajemo i ko da ih razumijemo. Ali pazite ovo, ta jabuka, da bi ta jabuka bila tu u tvojoj ruci, ona ovisi o suncu. Ona ovisi o kiši. Ona ovisi i o kisiku i o CO2. Ona ovisi o stablu koju je napravilo. Čovjeku koji je ubrao i koji je tebi to donio na ruku. I ako ti želiš preživjeti, ti moraš jest neku hranu, šta može biti ta jabuka. Drugim riječima, ta jabuka tebi daje život. I da bi ti živio, tebi treba jabuka. I neke druge stvari, ali recimo jabuka. Ali ta jabuka nije samo jabuka. Ta jabuka je i sunce, i zrak, i voda, i stablo. I još brojne druge stvari. I na isti način, kad ti pojedeš tu jabuku i integriraš je u svoje tijelo, tvoje tijelo ugradi u sebe komade jabuke. Kad integriraš jabuku, ti si u sebe integrirao i sunce, i vodu, i vjetar, i lišće, i stablo. Ti ovisiš o svim tim stvarima. To je koncept međubivanja. Nitko od nas nije usamljeni otok. Nitko od nas ne može živjeti van ekosistema, neke vrste. A taj ekosistem se sastoji od toliko ogromnog broja povezanih stvari da reći ja sam odvojen od prirode, ja sam odvojen od kreacije je simptom neznanja, ali je između ostalog i arogantno. Ti nisi odvojen. Znate, moramo se vratiti prirodi. Ne moramo se mi šta vraćati prirodi, mi jesmo priroda.